Сябры, над нашей краиной нависла погроза аннексии. Краина, калі сутыкаецца значна больш моцным ворагам, мае шанец выстаяць толькі тады, калі яна гуртуецца і аб'ядноўваецца. Калі краіна ператвараецца ў крэпасць. Самая великая небяспека сдачи этой крепости – это здрада. И самая страшная здрада, коли здрадник – комендант крепости, коли он везде таемные перемовы, кам за гроши сдать крепость. Тогда одиное уратование, один шанец уратовать эту крепость – это повесить здрадника на городских воротах. Инакше не. Шановні сябры, аб'яднаць беларусаў зараз можа толькі адна. Перамены. Перамены да лепшага, да нармальнага жыцця у нармальнай, незалежнай, вольнай краіне. Зараз падаўляючая большасць беларусаў хоча пераменаў. Хоча, каб гэта ўлада сышла. Мы толькі тады здолеем уратовать нашу краину, коли мы объединяемся большестью. Тыя, кто за лепшее жыццё, тыя, кто за то, как Лукашенко сышоў, тыя, кто за незалежность. Сябры, как Беларусь жила, мы повинны отхилить злодея, здрадника и забойцу от улады. Живе Беларусь! 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 Мирный, массовый, длительный протест. Честные выборы – это когда кандидат не участвует. Незалежность!